Double I phezu kwe-beat siyavura man phezu kwenamba sagijima ngayo katsi rapper ayisekho egijima nalesi imina oplenayo umdala odecidayo welele la ngaphandle kunabafowethu abafisa ukukhulisa ingane ngendlela kodwa kuhlangana isimo siyala kuhlangana akukho abangakuzamanga mama kuhlangana cela niyeke ukufakela abafowethu le pressure ngingaba kuzamaya abadala ubusuku nemini bayaphanda abanye balele emajele ngawo lo mphanda abanye bathukiwe yibabo baby mama abanye bapheniwe kuthi babona ingane indoda abathi ayikhali imele ifele ngaphakathi kodwa amazize enganeni asifeli ngaphakathi kakhulu leno izalayo nzima ukuba ubaba kakhulu uma ungasebenzi imele uyibambishisa ipholele esandleni aniyeke lokhu sikhompera niphenduka masimile nayivaru wena woza nendleba ungilalela ithi varu wonke umjida ufuna ukuba ubaba oxotha nengane yakhe ibe proud ngaye njalo bona siphume emakhaya afanayo kodwa sonke singamadoda abanye baphethe amadola abanye ikadilele siko kodwa iqiniso lithi ingane ayithandwa ngemali impilo yanamuhla iyona edalele flop amashubo omsebenzi asikazi awabonwa lokho kudala ukuthi isithunzi sethu sehle singamadoda uphendula ingane encane emzini owasakhela wona mawulahla ithawula bathi usehluleka isendoda family yonke ijaja wena uthembe yona ngakho amajita amaningi aphenduka amaphara pressure bayithole emakhaya ngoba kungahlangani hayi ngoba bathanda emzansi izimbecolo wonke umjita la ngaphandle ufisa ukujabulisa ifamily isithandwa sakhe ingane zakhe kanye nabasekhaya kodwa isupport abayitholayo 0% kumele usube nemali ukuze any respect baby mama ivakasha nengane ka-step dad ithi baby nangu dad ngoba nake phethe ucash oh lord onkosi vula amagedi kuhlangana kubo bonke abolova abaphanda ngeqiniso labo khula ingane zabo zibe ne-future bright siyeke ukhola i-social grant